Ambil ya. Ayam pedas. Berapa bang? Dua boleh. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih sama gua Garda di channel Evan Media. Wuhuu. Oke guys, nah gue masih kulineran di Kota Bogor. Ini gue mau nyobain kuliner malam hari di sini nih guys. Jadi ada yang rekomendasiin gue, katanya di Kota Bogor ada kebab yang cukup terkenal banget, namanya Safa Kebab Bogor nih guys. Wah, tadi emang gue tuh baru nyampe dan ngelihatnya tuh rame banget guys. Ini lokasinya ada di Jalan Empang, atau lebih gampangnya kalian langsung aja searching di Google Maps Safa Kebab Bogor guys. Oh ya nih buat kalian semua nih, ini tuh spesialnya kebabnya tuh ukurannya wah kacau banget sih guys. Jumbonya bukan main. Oh ya buat kalian semua yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya nih teman-teman. Daripada penasaran, yuk langsung aja nih kita lihat kebab Safa Kota Bogornya nih guys. Mangan bos. Wuhuu. Nah alhamdulillah nih di samping kita nih udah ada owner dari Safa Kebab Bogor nih guys. Wah, kita mau kenalan dulu nih. Halo Pak, assalamualaikum. Salam. Wah, ini boleh kenalan dulu nggak nih dengan Bapak siapa nih? Muhammad. Bapak Muhammad. Pak Muhammad, nih asalnya dari mana nih Pak? Dari Bogor. Kebab asli Bogor, yang bener-bener asli nih Pak ya? Betul. Wah, kalau boleh tahu nih Pak Muhammad, udah jualan kebab tuh dari tahun berapa nih Pak? Dari 2004. Tahun 2004 Pak? Iya. Udah jualan kebab? 16 tahun berarti. Wih, udah 16 tahun nih teman-teman. Dari 2004 dan sekarang 2020. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, 2004 itu udah ada yang ukuran jumbo kayak gini belum. Atau belum Pak? Belum. Belum Pak? Paling ya 3 tahun lah. Ukuran jumbo baru Jumbo 3 tahun. 3 tahun. Wih, berarti sebelumnya itu jualan kebab Yang ukuran biasa ya? Lebanis saja, Lebanis ke bawah. Lebanis ke bawah. Oh, ini tortillanya sendiri nih Tortilla Pak? sendiri. Wah, itu dia teman-teman. Jadi di sini tuh ukurannya bener-bener gede banget nih asli. Emang Pak, ukurannya itu ada apa aja Pak yang di sini Pak? Kecil, sedang, Lebanis, super, jumbo, ekstra jumbo. Ah, yang 2 biji satuin kayak ekstra. Wow, itu ukuran diameter berapa tuh Pak? Yang itu apa ya? Hampir 50, kalau itu 60-an lebih. Kalau yang ekstra jumbo 60. 60-an. Wah, 60 tuh teman-teman. Itu harganya berapa tuh Pak? 50. Yang 50.000 yang ekstra. Nih kalau boleh tahu nih Pak Muhammad, sehari itu bisa laku berapa porsi nih Pak Muhammad? Sekitar 300 bisa kan. 300 porsi. Nah, dia campur ya, kecil sampai besar. Kecil besar itu totalnya 300 ya. Lah. Wah, mantep banget nih teman-teman. Oke Pak Muhammad, nih mungkin ada pesan buat teman-teman yang nonton nih, yang lagi main ke Bogor, gimana nih Pak Muhammad? Ya kalau pengen jajan datanglah ke Empang dan nyobain Safa Kebab Bogor. Oke Pak Muhammad, saya udah penasaran banget nih Pak, pengen nyobain. Oke guys, yuk langsung aja nih kita pesen dan kita lihat proses pembuatan dari Safa Kebab Bogor nih guys. Mangan bos. Wuhuu. Oke guys, nih gue udah lagi di kebab jumbonya yang di Bogor nih. Wah, ini sayurannya nih guys. Wah, nih boleh kenalan dulu dengan Mas siapa namanya? Adi. Mas Adi nih ya. Wih, ini baru buka apa gimana Mas? Adi buka jam 5. Oh, jam 5 ya? Ya. Ini 24 kilo. 24 kilo? Ya, 2 kantong. Wow. Masreng goreng soto. Oke guys, ini dia nih dagingnya. Ini ayam nih Mas ya.
Kalau ini Sapi ini Pak. sapi nih. Daging sapi, daging ayam. Ayam boleh. Sayurannya lengkap ya Bang? Keju parut, keju slice. Boleh Bang. Jangan dibeli Sir. Kondisi pakai sayur tanpa tomat, di kulkas dan dijual. Kalau beli biasa aja. Kalau beli biasa aja. Tanpa tomat ya. Tanpa tomat, tanpa tomat. Ini sehari berapa pack daging ini Mas? Minimal 4 4 ya? 4 yang ya. Satu ininya berapa kilo? 4 kilo berarti 4. 4 kali 4 16 Iya. berarti ini. Wih. Berapa? 5? Oh, ini ukuran paling gedenya nih, Mas. Yang paling gedenya ada lagi, ini double sini. Di double, jadinya segini. Yang super Berarti ini jumbo. masih yang kecil nih. Ini yang jumbonya. Ini jumbonya. Kalau yang super jumbonya double. Ada nih sekarang. Ada Berapa, guys? 50.000. Wah, mantap. Yang sapi 50, yang ayam 60. Beda ya? Lebih Iya, malan ayamnya ayam pilet. Bukan ayam olahan, bukan. Ya usah dikasih bawang ya. Iya, yang itu semuanya pedesan. Iya, satu nggak pakai bawang ya.
Saus tomat mayones. Sayurannya lengkap. Oke guys, nah akhirnya nih gue berhasil mendapatkan ini dia nih kebab yang cukup terkenal banget di kota Bogor. Kebetulan gue ini mesennya yang jumbo nih guys. Nah tapi ini nih, kalau yang jumbo nih, kalau dilihat-lihat nih segini lah. Ya masih oke lah nih ya. Ini harganya cuma 22.000 aja nih teman-teman. Wah. Nah kita bandingin sama yang ini nih guys. Wow. Wow. Ah gile sih ini. Ini punyanya Kubiler nih. Ukurannya nih super jumbo nih guys. Wah gila, ini 2 kalinya apa nih? Anjir, selengan gue bisa kacau. Sekarang nih kita buka yang ukuran jumbonya nih teman-teman. Wih. Mana nih bukanya? Nah, nih. Oke, gue nilai dulu ya. Secara packaging ini standar. Wow, wow, wow. Wow. Nih, kita buka nih ya. Wah, gile guys. Nih ukuran yang cukup best seller di sini teman-teman. Karena emang ini untuk ukuran satu orang pas lah. Tadi kalau dilihat tuh buset sayurannya seger-seger banget nih. Wow. Langsung nih kita hap nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan bos. Wow. Oh. Siana guys. Wow. Nih ya. Coba lagi. Wow. Isiannya nih ya. Kalian bisa lihat kan? Ini kebetulan di Safa Kebab ini tortillanya tuh bikin sendiri nih teman-teman. Jadi beda dari kebab-kebab yang lain yang ada di pinggir jalan. Wah. Wow. Wow. Ini kebab terbrutal yang pernah gue makan nih teman-teman, asli. Wow. Buat teman-teman semua nih yang mau kesini, kebab Safa itu bukanya dari jam 5 sampai habis nih teman-teman. Oh. Nah, isiannya ya. Kita hap lagi. Wow. Sempurna banget asli. Wow. Wow, ini sumpah blenger banget nih teman-teman. Nah, tapi menurut gua nih yang ukuran jumbo nih pas banget buat gua. Jadi kalian wah, cocok banget nih sumpah. Nyobain kebab yang ukurannya bukan ukuran manusia nih teman-teman. Wah. Wow. Oke teman-teman, wah alhamdulillah nih gue berhasil menghabiskan satu porsi tadi kebab Safa ukuran jumbo nih teman. Wah gila, itu ngenyangin banget dan rasanya mantap dah. Kalian tuh
Pecinta kebab wajib banget sih nyobain kesini nih teman-teman. Dari manapun tuh datang aja ke Bogor, asli rekomen dah. Makasih banyak nih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya nih teman-teman. Dan buat kalian semua nih yang punya rekomendasi kuliner di kota manapun, langsung aja nih tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita main ke kota kalian, kita bakal mengunjungi rekomendasi dari kalian semua nih teman-teman. Mungkin cukup sekian, tetap tonton terus channel Evan Media. Dan salam bikin ngiler. Mangan bos. Wuhuu.